Tripura Land High Level Mobility Committee ni report 125 amendment bill tei kaisar sanmungna tei tangshalo Hastepha ni thani memorandum ya farka IPFT manjakha IPFT ni haste achukhang Mantri Kacham Prem Kumar yang tangphang yakchu Mantri Shukla Charanu atiana khoboi kubun azamarok Lai thangnai 25 October salmarewa hasteni katal Hastepha angai TripuraHasteo Phaimani Yakulo Abono Puila tangshalo Hastepha Indrasena Reddy Nallu bai Malainani Thangkha IPFT bodolni azamarok Malainani jorawa Tripura Land High Level Mobility Committee ni report 125 amendment bill tei kaisar sanmungno tei tangshalo Hastepha ni thani memorandum ya farka IPFT manjakha IPFT ni haste achukhang Mantri Kacham Prem Kumar yang haste tangphang Sopon Deburma tangphang yakchu Mantri Shukla Charanu atia Spokesperson Omit Deburma, AGS Budo Deburma, Youth IPFT GS Mania Singh Jamatiate, Permanent Invite Member Pradip Deburma Akosong. IPFT by Malainani Jorawa Borokni Shanmungatui, Kunjukai Shomui Kanaka, Hastepha Indrasena Reddy Nallu Honeshaka, IPFT Nitang Fangyakcho Mantri Shukla Charanuatia. Bubai response manghat, Tinino government governor by Malay. Chini IPFT CC Central Executive Committee meeting payu sini meeting go sang Abono one chok lai mane bising tui jehetu sini honorable Tripura ni sini katal governor phaijak jong 2018 ni simi BJP bai alliance sang state of power tongo thangnai 5 bochor Haina haite usa 2023 bo jong BJP bai alliance khlaino chini party IPFT BJP bai khomata tongmani aboni bisingo jong tini governor bai jehetu katal phaijak ba bono jong chini party ni ongoi jong bono kaisa felicitate haikaba welcome khlainani bagai chini provision jong wan sogoi jong katal governor bai chini IPFT ni bai 7 leaders chini delegates honorable chini president da Prem Kumar yang ni leadership the general secretary chini Sopon Deburma moha iplay jang play sajona delegate chini governor by Phaimani pekya te bono jang kom risa mai kaya pare welcome klai chini Puila ni simi IPFT achai pro ni simi jang government Tripura state no the government of India na sangsini saren si tongfroni simi jeta sang memorandum ya phare Phaimani Abono no sang te wise remind khlai chini party ni core demand te party ni na hormong oborok na sang sini governor ni thanibo explanation khlai ka te presentation sang ya pharka chini party ni jeta core demand party ni jeta na hormong abono teina sang sini governor ni thanibo Malainani bising te sini memorandum na chang submit khlai kya te pre discussion ba khlai ka balai governor excited balai khana happy mood na bo chang bai kok salai kya prai 40 minute te chang bo bai pre discussion khlainane ba kok salainani time motamoti sufficient man ka te governor bo balai no excited balai energetic bini manosikota chang nukha te bo bo hino especially in ADC area wo remote area je jaga wo central government ni project ba state government ni project jeta borok ni jeta mullik adhikar ekaba borok ni jeta nangkuk mane jeta aborok no bo in ADC area wo thangai remote area wo thangai bo physically bo visit khlainai ni bo kogrika ebong sini jeta ko demand tomane obonabo bo high level of bini tumahin recommend khlai bo high level ro hanai jeta sini issue no changte samani jeta sini issue no chang submit khlai mane obona bo saka bo ro hanai ni bo chungno assurance reka oboni bagai balai khana hambai chini sajon delegate jang jotono ek login habo ek login sangam khlai ka ekatal governor bono balai khana hambai marubo bo chungno omo hai jorabo chungno sini party ni kop ba chini tamahin bukhani kok jeta chini from beginning ni hoite sang jeta sanmani no sangno haina haite se remind khlaine bagai sujok timani bagai balekana sang hamai marubo kha khlayo bas kanga bini tamahin manosikota o balekana excited positively bowan sogoi samang khlainai te sini
तमाय हिन जोंना जे रेस्पॉन्स माने अब फ्रुटफुल आगामी दिनाव अब जों बिनि लिडारशिप खाख्लायो सिनि दाव फानि बागै सिनि त्रिपुरा हास्तेनि सिनि त्रिपुरा सरकनि बागै कोनो एकटाना जों अचिभमेन्ट मानानि बागै अबनो जों बिनि उपराव जों होप खालायो अबनो बागै जों बिनि बालायखाना खातंग जाक जो तननो बालायखाना हांबाय मारो तिनि जों बेबाग सामा हायख्लायो गभर्नरनि थिने मालाय माने जराव नरक मीडिया फाइना रखनो बाहायनो बालायखाना हांबाय मारो त्रिपुरा हास्तेनि जो त लोकु रखनो सिरनानि बागै तै फुनुंनानि बागै चाइतबै नरक फाइना रखनो बालायखाना हांबाय मारो तै सिनि जीएस जनरल सेक्रेटारि दङ बनि बिसिंते कक्ताय जथायनि खोनाखै बेलाय सानाय तामनि तुयै तिनि गभर्नर बाय मालाय बेलाय हामबाय सिनि मीडिया ताखुरनो तिनि सिनि पार्टी IPFT सेंट्रल कमिटिनि अंगै सिनि मंत्री सह जों 7 जन जों कोटाल सिनि गभर्नर बबाय जों मालायना फाय मालाय फायमनि लगेनो जों बबाय तै सिनि पार्टी नांगौ गावग्राव तै तिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारनि जे बिमा नांतमानि जों थांनायनि दिन दाबो जे दिल्ली सरकार बायबा निनि एके मिस्टर संगबे सालाय फेमो कावग्रनो ब कताल फाइमा बांकै बनो चुतैसा बनो सिरिनान बागै जों बबाय माबो मालायखा मालायमनि लगियो चिनि ओ किसान जे जों काव जे सालाय तमनि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अ कावग्रनो बनो जों खुरसाबे आतुनि मेमोरेंडामनो बनो लाया ताम कायबेसक सानमुं दं कोन सानमुं दक्टर अब तो चिनि विशेष के जेटा डेभलपमेंट नि तिनि सालायका अब जेमन हाई पावर मोबिलिटी कमिटी नि जे आगे बीजेपी IPFT जुट सरकार फैफै परेगो जे आज चिना पैकेज रना हमें तंगलाय माने अब तब राति कार्यकरी इया खो तै TTC रना हिंदे त्रिपुरा विधानसभा जे बिपासं माने अब TTC नि जे बुमंग अंगै जे आरो MDC रक बारिना तंगमानि तै जिनि डिपार्टमेंट रक बारिना तंगमानि अब कार्यकरी इया खो अब नतै तो दिल्ली व जों आजुक लायखा जेबा सामु इना हिनियो इया खो इनके जिनि गवर्नर ताबा बबे मालायला हा मालाय मनि लगेनो जिनि जे अमाय डिमान्ड तंगै जों जे ताबुक आलोचना खायदों माने अकावरनो बनो तेसा बिनि खुंजबो बनो रुखा बबे हाय खाकसां मारक माने बेलाय काहाम न कौ मसालाय हा अनेक नांगौ कावरन मसालाय हा बसागो आं कटाल फायो आं जतो एडिसि इलाकाव त्रिपुरा सारनि पाराराव गुरि नायनाय डिसेम्बर 1-2 तारिख बिनो चेंनाय डेभलपमेन्ट आं बायके रुमाना आं जे बस साथारि दङ तै इन्द्रावनि अ बिसयरावनो तैबो बाव सालायनानै बागै आं प्रस्তুत दङ काहाम बिसय मालाय मनि मासिनि दंमानि बागै जों दिनै खुबै खुसि এই কারণে जोंनो दिनै हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर बरनिजिनो जोंनो रिंगिनावै ब मोटामुटी सिनि ताबुकनि जे सिनि त्रिपुरा सारनि बागै जे डेभलपमेन्ट जे चलि दंमानि डिसकासन आबो मोटामुटी ब स्टाडि खायजा जों सामानि परे तेबो क्लियर रखा जोंनो कग्रिखा ब नायनाय एके आशा खालायो बिनि बिसिंतैनो सिनि त्रिपुरा सारनि किसना किछु अन्तत सिनि जे क्राइसिस जेता सिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस खालाय दंमोन जों आबो बिनि बिसिंतै उद्धार होनो होनाय खा खालायो एके जों नासिंनाय किन्तु इतिमध्ये सिनि जे आशा खुब साख्रि सामुं थांनाय सिनि बागै आबो जों बिनि बडि लेंगुवेज बिनि कथाबार्ता कल सामानि बिसिंतैनो जों आबो नुखा आं बागै जों खुब आशा बादे हामबाय जत मीडिया फ्रेंड्स रखनो under the leadership of President IPFT accompanied by Honorable Minister Shukla Charan Nuatia GS Sopon Deborma তাই চিনি তে কয়েকজন কলিগস দङ এডভোকেট অমিত দেববর্মা মাইনর সিং জমাতিয়া ইউড IPFT তাই চিনি বদলনি ন পার্মানেন্ট ইনভাইটি মেম্বার সাবুক সুজরা তাকু অকরা প্রদীপ দেববর্মা মাননীয় রাজ্যপাল গভর্নর বাই তিনি মালাইলাইয়র খুব কর্ডিয়াল ডিসকাশন बिनि इगारनेस फुनुखा जों IPFT बाय दिनै फार्स्ट टाइम त्रिपुरा बो फाइमानि मिट खालायका ताई बिनि आग्रह बिनि मुसुंमानि दङ इ हास्तेनि त्रिपुरा साबर संरक बाहाय खालाय दं सा बरकनि आइडेन्टिटी बो पोजिशन दं आबो बो साइमानि मुसुंखा साथे साथे बोसंनो एक्सप्रेस खालायका बिसकां फाइनाय सालरगो
next month ni bisingono kobangma Tripura hasteni kobangma backward jaga rogo bo jekhane Tripura amsai a jago thangibo meet khlainai thangi nainai overall developmental issue noti discussion ongkhathi sini party IPFT ni torof theke sini kur demand sini শুধু IPFT ni mi simi abo I hasteni Tripura sani kolok maromoi muchung mani long cherished demand obongkha full-fledged state based on TTAADC Tripura rajyo no जों tai kaisa ketal hastes namani TTAADC area no base khlai obosini long cherished demand o demand no jate memorandum tongo o demand no fulfill khlaini bagai nangmani jagao mananiyo rajyopal bo communicate assent khlainani bagai जों bini thani had yak jur khlai request khlaika kai bini reply bo nangma jagao thik jorao no जोंनो kok rikha bo kok no government of India ni thani bo pusogiri nai sini demand no bo fulfill khlai thini bo o jagao bo jesik mansak subasu khlainai obosini tinini delegation no bo kok ri horkha abo haikena a shala hasteni tongkhorno tei IPFT ni ojomarokni thani koktomana harka Hastepha Indrasena Reddy Nallu Raja Khoraguri ni simi probin ni kokthum Chini Khorang